Okay guys, mag-boomerang ko. Boomerang, 1, 2, 3, go. Asus! Hi, Malaya! Hi mga sis and orbs! Si Malaya na said ni, kung ni-follow mo na ako sa Instagram, makita gidin yung nga hilig kay kung magbutang og Instagram stories, no? O tungod kay hilig mo ko mag-Instagram stories, hilig sa jud ko mananaw sa stories sa ako mga gipang follow niya. Di sa na tumalik kayan nga makalingon tag, uy, kukuyaw sa dani nila mo dog stories. Uy! Here are 5 girls on their Instagram stories. Number 1. Uy, palihog ko bi kanang picture sa ko. Please, kanang pina-vlogger ha, pina-vlogger. Esa. Kanang, kuya, ang angle kuya ha. Go. Insert ako. Kanang pinakatawa ko. So, ika-influencer sizst. Number 2. Hi guys! I'm with my love right now. Spending time with each other. Babe, say hi. Hi. Hi, batarong ba? Smile. Hi. Aww. Babe, boomerang ta, babe. 1, 2, 3, go. Okay. Ika in love, sis? Number 3. What you call an icon? Yeah, man! I'm here at Central! Woo! Tagay na side! With Tanduan! Party! Yeah! With my friends! Woo! I'm with... This is my favorite drink, man. Tanduan. Love you. Yeah! Cool! So, are you a party animal, sizst? Number 4. Ikay model, sizst. And number 5. Hi guys! Nako diri sa Alcoy Beach, Tingko. Oh, di ba? Nice kaya white sand diri guys. Nya wala lang daghan yung mga tao diri, daghan sa mga chicks, di ba? Chicks ko. Oh, taw-taw guys, waadto na pud mig dalaget yung usa ka mig Osmeña Peak. Ha. Okay guys, mag-boomerang ko. Boomerang, 1, 2, 3, go. Ikay traveler, sizst. Oh, mga sis and orbs, observations po na ha. You do you. Walang gud hilabtan na good kay my stories are my stories. Dava. Oh, kung nakarelate sa mga nga video, don't forget to like this one and share this with your friends. And mga sis and orbs, like YTV and my fan page Malaya Macaraeg. Oh, kung nag-gobi mo ni Okta, follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Hi Malaya.